MC munde mama umetendania bunge amero matongoretwe ni mukarigite wa kamiti ya kigina bunge ni tawe Jacob Mwirigi ni marerete Mîcemanio na ciuthurano cia munge iria ithithirite kirudwa ni gavana Kawira Mwangaza kiumia kithuru. Mwirigi augite guti Mîcemanio ya gosha maoni gavana akurutha ende ni ya giciaca na arirutha ate kurutha wega kethirwa ate gwita atongoria mangi Mîcemanio ni ino. Nawe MCA Morogocho na areretie MUBANGO uria gavana augite ni wagatumira kunenkanira BURSARY akiuga kanjira ino ni giutatina watho na ibaterie kunenkanirwa ukurukira kamiti ya ONTU mamwira kirigia na gutobacio ikibinya. Au ni MCS bonde batano bagicigo bunge ke BUURI na arabekite gikaroteri ne mwetauni ni akirwa na wabategatariria mauthi jao ni jaikithari na jatigwiritwe ya wakirishi bantu tutenganeri na gitumi nakio karanthi nkwire MCS baba baruga Mîcemanio ya public participation ira gavana Kawira Mwangaza agitire ntuku ya njuma gicione giki atathingatira mawatho kikatiba ura kwendekithwa kugita Mîcemanio muthemba ya juu mono kwendekithia kugakigina kia BURSARY kiria arito batare nontu kiria gavana kuthithia in the name of public participation kite kubwa. One, turina act ya public participation iria yathithitwe 2014. Turenda kuuga gavana kiria kuthithia kiria athithirie BUURI njuma te public participation ige Mîcemanio ina rieto renge na jutebwa public participation by your standards. Bwirite kwithwa kwina kamiti ije ya enhancement fund ikethire na muntu kuma ofisi ya ithomo yume kiri antu kuma kiri community ande twaigua mbeca iriro ikagana ki wondi na cibo na administrator bete barete marietwa tukoria act iu ethingirio 2016 ketiganirwe nio indi kira ki turigaritie ikwithirwa ana baraba konaga BURSARY ki wondi cietu ni ana bakai kabataurirwe chagwa korwirwa rera ndigirwe na baraba kona BURSARY assistant chief akareta ana 42 otegera ana babangi batigwa ntikumenya batigi baewa no BURSARY na batutongaira kienda mbe ciuciumba kuthirwa ciekita ana babangi kiri wondi cietu otega bana wetu no ntwethirwa ena ara country ingi etuja donors ikenda county yetu yomba gutetheka we mbise na anturene agitangwira actire thithiritwe itikumbutikirita no ntitukura ngugije ibatigwitwa imuntu gwitwa MCA na yabo kwatena muntu ta 100 min kire mantu jagi kigena MCS baba bariuga gavana athiurukira kigaga milioni 10 yaki ende kigena kiu kingi ethairwa atengiria atagerekere ukigweta bakiuria cio mbeca iu inaigeta milioni 10 ciejete kuthithiria public participation tumite wethera ni wenda tumita tutina thina tumite eu public participation milioni 10 ni ya kuthithia whereas ugategera nati ena bilioni 3 na milioni 300 kira nkuria ri ndiuria gakeja kuthithia public participation ingi mbeca uci atigarire kana yonthe batere kwithira ri amwe budget uni ni patron on budget internet ma wandi utungi ukeja au tongete eze athurwa ni antu oni ni patron na yoni mbije kuma rugirando mwanka kangaita mwanka ngando mwanka mukuri utungi umenya nau budget yetu ina development fund ya 3,176,583 shillings lakini yarithithia public participation ya 460 million ambecha iu ingire ikamenywa ata cietete na bwa muthia buru kwijo ukiuga twa identify ana bakai kenda tubambecha katukugwa ntiye ngabana kethera nuije kure mwana ote skuru ni ntubo chiringi 2,000 kana 3,000 na kona iwu uturo bwabo kugaruka cha undu iriro rera ndero gavana kuja kuga milioni 10 akugaira barabara emwe barabara 4 o barabara igairwe milioni ndirabangite ontura ithiro ina kithima 28 birandirabangite ruirwa rera indi narua kire milioni 10 iu irarete ruirwa rera uti kithima kinya kimwe giku nikinontu gavana ati kwa bond enough areta supplementary ya airline na manifesto wewe na ke airline kinya batu jontu tutariku twa part of the budget you
nkagwirio mono jontu iro ngekira mantu jara ndirera antu bara ndi presentete kiri budget Kona ria kuthiurunka na wandi kwimbecha agutiga ongire kana wand ikagwa i wand and min na chief barabara bakaga kira tukwenda kuria ngavana wetu mbecha iri cha county government ikogagwa ka imbecha chiaku turenda gwa kathi imbecha chiaku ikogagwa bado tena thina cio noeja na formula yonthe ukwenda nyoenda kugera iguru antu boja ii chiaku na tena thina cio Ngiripotera Weru TV kuma tauni-ini ya Kiru gicigo-ini kia BUURI mbita mawira KIRI.